Sesia de atupabuo ni sisimo den ne de ne enim se eye this year beginning of this year de asofo enomada pa bedadi ena sofo bia yesei woni obi akoda no wa yesei si ahemfo no so de omo agim sesia kings mens no wo mo so de omo agim sei chese tan ene ye wo eastern region be fano baabi a asamo asi wo ho na ano de akuapem kromu wo hene oje ne hudis wo yo hene wo krodu enim no wa oni ababa obi hihye ho ene makuapem na aba na ababa wo oni na atwempra ma nyinsen aba nyinsen ba wo hene ama ne sika akogi ohene si wo hia ba no nti nyinsen akogu nti ehwa achen nti okohwehwe no na kyese won na san ye foforo bi ho nya ne ye na mo nyinsen na opese ofi ho na emse okohwehwe ne girlfriend no na girlfriend na kase ne wonti girlfriend sister kitwa wanya eye 14 years a wo fie yeso ohene bobura fi ho no ene wo yigira kwala 14 years e de ne to mo papa mpaso we yempa kronkron nkokrafo mpanso eye dade de ni bi ende ekutwi akacha ekutwi kacha saa ohene yi akwala na ntam srade 14 years no ewo kromo na ohene na nkasa ne ho sam a egu police station wa ye pe na ache ne dada no enya asam kito wow mayente ne ekoso emrasisia enna wo mo chese police fo mfa bench warrant enna you should that tv no so no so mfa kwa hwe mankralo ya wo bosogwa traditional hana ni dashi no afa kokonu hana boyi pa traditional area o sabere ma agiman bohia se wone abayo bi a wanya 14 years pe akoda ama wanyem abayo ano because we tremu abayo no kana wo ghs yeso wawo nti news editor na wasem no no fitifi woguruguru asiesa manensa ababeka no nti yankọ wode so that news editor kwa aba ya jaofa na ya no sanyo no ana sisi amene wo kasai na adwane afiri busugwa kromu ho adwane konwa no ho wadwane ye kiri yes no so nyina odwane agyantiye ne me no kasai na adwane ebi anya na adwane sese no one before say ye beka say court beka say mfa bench warrant e be hwe no na odwane bia na boy mu e bia na this the first time of the crutches boy editor we mo say den any say nana adjuman bohia o sabere ma adjuman bohia abusugba a wonna eye o mankalo o krom ho na asem ye di akire ate kakra na ye nyante yese nana ne ababa wo bia kwa akoda na one ne koda wie na nyinsem baaye na nana ekoyima no na wo kofie ho akwa akohwe abaya no wo no ankoto no na ninua ketua wanya 14 years okoto no ho ena ni oto hye ne so akora na papa mpaso dabio nana timi yesa akora na papa mpaso nya baabi fufuro to boas wo de ye ka we kura na news na anto aso jehwe number 1 nana de kan anyem oba bi ofi ho akoyi egu abi ama ndi ye hu atetwam to fa kwa frade wodi ka yi egu no koye na woni ho no na ni aketo 14 years ghs ni ana kora no ampaso akora ne papa mpaso papa mpaso very good ana wasan na kora no akodae na kora na roro no ho ana ena nyinsan aba rade enti nyinsan ne baaye no ena krom ho mpanimfo hu se ye de kobɔ krom ho mpanimfo ti krom ho mpanimfo frɛ nana eje konabra Facebook for say asuma wo kana do omo nsemo o yenka nyo no behu de wo mpa yo enti konabra no baaye no na wo se ko police station na de wo se ma wo mu ni se wo fa tie haye ekɔ akosombo police station ma media kire ko police station ko frɛ police ni bi wo ni di nkomo na information mo amene say ahene ne nsɛm egu police station ho ne dɔɔso dabio busugwa traditional area man ohene na wote akodwa kase saa so no ne ho nsɛm bebre wo police station ho dɔɔso no mo police for ne so mo ba mu a police pani bi o headquarters anu o dampare boy no afrɛ sɛ munyai no IGP boy yes
na wo beda nya no former IGP stama no wo so no enti police for ne nsa gu omachi ewo akoso mbo ho nti omuntumi nya ho hwe wo ya wuro fra be transfer wo ya wuro fa be ko enti papa na disansam hunu we ya ache enti traditional council ne tenase no me say yenim guase ma traditional area no therefore I was here two ohina de so enti on the 13th of March ena omo tiae no omo release statement omo release statement nsi two ohina de so ani ahe na yase police ni kuroi asama sa akoso mbo mo akoso mbo ase yes sa akoso mo kura ko na anye ya e wose kokofodua e won regional head office Emma police for offering crime eko krom ho tension na si krom ho no na nye easy to say release another statement calling for IGP say tension na can IGP na nye Christian Johonu na Johonu ba ye new IGP ba ye no mo release statement say almost sre no police form penifo bi wo national headquarters omo interfere ma hinsem mu na wonni ma de kronti a ema ye tu ohene no eyanim guase no de brayen traditional council no enu ntie tumi hwe manim guase we nto yen sa na tie de a ohene no ye tu no na ye tu na ohene no aba be ka kire no so wadamfo no na regional wo ho one fa region division wo one fa division district wo one fa district Accra national no ama police for free ha aduru busugwa kromo ama ekodane ntokwa omoni kromo youth enti omo sre nti baasa no na IGP ya wabai e call for investigation IGP wo dia wansa oye wofo enti omo start so omo investigation ene ma akoso mofo so omo hwensem ti omo hwensem mu no ene kokoduru say e wo se ye hwensem na court ti kodu court no ye hwensem ni mu a na court mu no se da bi e wo se frɛ nana no obeyi na no okay se na no beyi na no onyi na no no otu ejan ye otu pia afejan wadom eno no nti na wo se court no issue bench warrant se ba bia be hia nana no nana ye hwɛ no wo court wow anodin Accra